ni bus company ubet ki drivers maromo machielo Kampala keken kuberi ji motoka gina ngwen kong kamoro boy ki guru o Karuma achiel dog leo from Karuma to Kafu achiel dog leo from Kafu to Nakasongwala kikunu mwana dong tieko Kampala kacha kumeno wadugu wa gangkanyi at least drivers are ngwen makiri mo do konge bogulo keeping down busy work pe ni sore bato peke sore pa porri gudi ko toka yo dal te mo peke time ja second man no ke puni dano to donc pe ngope wa katiki yo measures moma at least romo reducing mari chawani dano a year para ngwen mauto at the spot dana para ngwen pe wa ngeo lok ma chien kelu me o piero kito bitime kwere niang loka na mabe wor di wo ki wor di chenga poka ne deep ma konye pete ana wajo ni chatan gwe di wo karo kan la dega nyo la lega ma tek ti ngeo ngo ma te wajo ni chatan gwe di wo karo umegina kilo megina ana foyo jowu kere be di late ye we are discussing the morning matidi kedu ana wonyo pia wano megudi maotime ibobi gankono awinyo malit ki chuina duere angech wiya po abia lok madoke kom wori di wo nika ini pe karone to twal ba megina kilo megina toma toy di sieng loy toy di wo loka de pe lok me comedy traveling unyo wor di wo ki wor di sieng apoka ne deep meto apoka ne deep mari chawani dano a ye para ngwen mauto at the spot dana para ngwen pe wa ngeo lok ma chien kelu me o piero kito bitime kwere niang loka na mabe wor di wo ki wor di chenga poka ne deep ma konye pete ana wajo ni chatan gwe di wo karo kan la dega nyo la lega ma tek ti ngeo ngo ma te wajo ni chatan gwe di wo karo sore bato peke sore pa porri gudi ko toka yo dal te mo peke time ja second man no ke puni dano to donc pe ngope wa katiki yo measures moma at least romo reducing mo toka matino ni ba polle pe dog di porro to twal nyo pe gi go down to twal pe ngo cha wen bas di wo utak nenno agwano me gudu mo time di wo ki di cheng ki po lo ka de kong mabe dana ma chalo an chalo yimni ni no ya di wo to twale dong right ki mo to ma a cha wa ngwen me di wo cha bi kiel me di wo cha rio me di wo mi ngwe chero Kampala me duri Kampala me du gang driver ni dana chalo wan ni petit machine petit robot ma pe ni ka kwaro we kuri ni no mo ma yuru wi we ki chele ken ko man no dana wen ko ka dana wen ki chingu watimu ngo ana wa ni ria ko loy tek pom to kai bi to ma unity nen loy di ching ma liep to man do ko lulu ero en ma inde po ni gino mo timeni di wono ge ne wa ma cho wen ki bas pelare e churi watimu ngo kitimu ngo lega na tieni bus company ubet ki drivers maromo machielo Kampala keken kuberi ji motoka gina ngwen kong kamoro boy ki guru o Karuma achiel dog leo from Karuma to Kafu achiel dog leo from Kafu to Nakasongwala kikunu mwana dong tieko Kampala kacha kumeno wadugu wa gangkanyi at least drivers are ngwen makiri mo dong konge bogulo
keeping them busy with people name. Man tuela muchua ba. Tuela muchum. Mutoka chero yo. What do you think the driver was doing? Itamu the driver no tete mo. I'm very sure the tuela the peke pake di goody. Pake ten goody. Now, ke wajunika do is Santa money, but reducing speed. Reduce your speed kay oy Santa money. At least kirning ngo gimo makuonyo mo to mo banyo gino mo ekembro mo time di center. Kaka mo kene ma yen ni ken tu I karo karo ma gikuja yen ni ken me o yal ulu iro meri speed. Mani ni po ni de yo to wena. Ngo ke come. Let boka I goyu chim. Unyo ki goni chim ni ngeru mo ni to. Mape ordiat. Come yorata, ujere business ma mege, ti goni chim ni tim do to be gam li eleke yordiat ma dir. Lutua pa yot ba. Ati lok yalo buru ma wor yalo yin. Wek lok me wor di wo. Ngano me achiel. Me ario bus company drivers ku beda ngwen at least moto ko mano kiti very satisfied but Jimmy ki wen document ki wen tie be konyo ko pataro if not to hell with buses pero yele ki moto ko mo matio tero ngojo ke di chen kiri wacha di yo Kampala cha wo te chon ni ngero mone bet mi we di wo cha tante ngam la ngama ko man ka ko no tero ka dano konye peke aya look mur mo bere wunya ni bus companies ni gen tiero dano be mur I did not confirm it but mur mo guti ko wor la ping ko meno no